Muraho, amazina ni Bagumisa David nk'ibisanzwe. Kuri uyu munsi tugiye kubagezaho alphabets mu rurimi rw'amarenga nyarwanda. Tunabibutsa ko ururimi rw'amarenga nyarwanda rwigishwa mu rurimi rw'icyongereza nubwo ari ururimi rw'amarenga nyarwanda. Tugiye gutangira tubereka uburyo basayiningamo alphabets, inyuguti n'inyajwi mu rurimi rw'amarenga nyarwanda. Nubwo alphabets tuziga mu rurimi rw'icyongereza, ariko ntibivuze ko ushobora kwandika ijambo ukoresha finger spelling alphabets kandi iryo jambo ari ikinyarwanda. Reka dutangirane n'inyuguti ya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Uzi nizo alphabets mu rurimi rw'amarenga nyarwanda, ariko hari alphabets zigira uburyo burenze bumwe mu rurimi rw'amarenga nyarwanda. Tugiye kuzisubiramo no tunazisobanura, tunavuga uburyo zigenda zikurikirana. Then inyuguti ya A urasa nk'ufunga igipfunsi, ariko urutoki rw'igikumwe rusa nk'ufatira hano hejuru. Then B urarambura intoki zose, ariko igikumwe gisa nk'igitambitse. C urasa nk'ukora C n'ubundi nk'ibisanzwe. D urasa nk'ukora D. E urayikora gutya. F urafata intoki eshatu uzirambure ebyiri usa nk'ukora uruziga. Ushobora kuzifatanya gutya cyangwa ukazitandukanya gutya, byose nta kibazo. F, G uragira gutya use nk'utambika n'ikiganza ntabwo kiraba kikireba imbere. Ushobora kujya gutya cyangwa n'urukumwe ukaruhagarika, nabwo nta kibazo, bivuga ikintu kimwe. H uzana urutoki rwa kabiri ukarutambika, cyangwa se n'iki gikumwe kigahagarara cyangwa ukakiryamisha gutya, nabwo nta kibazo, bivuga ikintu kimwe. Then I urafunga gutya urutoki agahera ariko kareba hejuru. J turayishushanya mu kirere. K ariyo K yandika gutya. L nayo turasa nk'abayandika gutya. M ni intoki eshatu ugacishamo iki gikumwe ku rutoki rwa kane. N ni intoki ebyiri turacishamo igikumwe ku rutoki rwa kabiri. N, O O, P urafata K uyirebeshe hasi, cyangwa se ukandika P muri ubu buryo uturitse urutoki hasi. Q urafata izi ntoki ebyiri usa nk'uzirebesha hasi. Q. Then R urasobekeranya izi ntoki R. Then S ushobora gufunga igipfunsi gutya cyangwa se ukagira gutya. S, T asa nk'ukora T. U intoki ebyiri. V urazitandukanya. W uzamura urutoki rwa gatatu. Then X uragira gutya. Y, Z nayo urayandika mu kirere. Then bivuze ngo izi nizo alphabets zikoreshwa muri rurimi rw'amarenga. Ushobora kugenda uzisubiramo umunsi ku munsi ukagenda unazikoresha. Dushobora kwandika amagambo twifashishije izi alphabets. Urugero dushobora kuvuga ngo D, V, D. Murakoze cyane gukurikira Be Inclusive TV. Turabararikira gukora subscribe, share na comment kugira ngo tubone aho tuzahera dusubiza ibitekerezo byanyu. Turabashimira.